Science go surround by you. You can't cut you know. Nyomong kadu, scientist kadu, pastor kadu, and yet camping which you dare. Ramala. Pastor Bazasa. Every Sunday, Wednesday, Saturday, surround by you. See you na lady cash of the mind refresh sanunida. Scientist Bazasa, Akimate, Romla, Pamkoda, Wakadu, Kina, Pamchota, and yet the Changela Ichela. Ramala would know Yamukatu and your pumper rono gona, and yet Ramala would show that. Camping woko, go and yamu rachi, tabakala, aromata, and yet Yapcho Yade. Middle of the night, Amala. Pastor wasn't a scientist, but hey, meow surobo, two. Nana chonu chi, the mongo, ah, mule. Had a two kadao goes in here. Scientist partner. Has the galaxies go zire? Has the Milky Way go zire? Has the science according to the science? Has the chonu data? Has the zire? Chihita has the hidai no explain sayacho. Pastor Bazing ya boy. Hey atoba. It's your tent. Shaku chabego. Do no another shakula yapcho baeza. Go Shakula Kana has a Mangunu Bamado, the scientist Bazana, how Shakuta Chabigo Bamagona, Chonuchi has to Lamti Yashomara. The Passibazanla, not Lamdu, there's Sashobai, each of your Shakuta Chabigo, Gona Yocho. Science atombi practical reality Bazamagona iron, practical point of view Bamakona iron atombi. Hatsatuna, Hatsakaina, Hatsaba experiment, Lamno Bedena, reality. You chebaza reality bazan, the chobere. Ta San Yarzanala, Atombi, science netu euro, maths netu euro, Magala reality is your practical to euro, surround by you to euro, Atombi studies hare, go lumtire. Changela Hila, is an in the class Kadru Sano Sokole, Ta Nerna. Science ba magona surround by you practical science to surround by you na to euro hatsabaza lamti na pamsongire science kala ata alimila science is a subject arangchi amala abio division tanyesala hila chengela in a science your subject hero baza zoology study about animals hiba zoology kanura yo kipa yo lana atongli le ta hatsala ina katu troche gona Changela hila isade chomachingere. Job shati ahi yare ara thare mangalana thare takuda shiza kode isan kinang. Kangdi bihomot za ting. Ina abi tricho ko na tricho. Abina mise kyo zanu makare. Ta abi fala tuta se liro. Ko abi shala tuta se liro. Amayin sitar sing kyo yare ko apamya tsa la ta se zele. Aratsa imayin kyo azi ko aching tsa ite tung kyo le. Atricho apam yola anye kano kanglong ra. Atribung to na abi kono. Job shadi yare ara thare mangalana thare takudashi. Hiba job shadila kanglong rakadu. Hiba sirang bana. Job de hiba yo explanation kadu jona lile. Hiba kanglong ratsa anye mayano. Ko hiba kanglong ratsa abi jingza abi Amayinza sitar sindung kyono, ko abi pamyatza tase lile, aratza I mayinkyo azitano, achinza ite tung kyole, ite atong kyole, pipe kadu kyona, ko hibakalurza, atrepung tuna abi kono mala, sana sama kono, ko tsirang baza atrepung ko abin du kono. Hibakalure hitza anye mayano atrano kalura kadu. Kohila azindachola anya asala chapters books anya asala hiba
behemoth dinosaur chana lile chengela hiba behemoth chaka hi tu kaluro ko hide na tsira ba na tu khata tricho ba ko hiba kaluri chengela malyo ka hiba kaluri za science na tu yoro ba sa akikya chana isana nicho wono behemoth tu chano isana alam tino khadu hiba behemoth scientist kara akemate karna hitsa hippopotamus sai makala elephant chanoi charo chanoi anyeula khitu chai kona karna yore tanyesala explanation yob chati yare ara thare mangala na thare takula cha hippopotamus se kala elephant yoma tuno abiyo akyoza sitar sinung kyona ma chong kati thara kati linong ba cha tar bai ko hatsa kanlo ma kyono hatse ko na kala job shati yare ara thare de thare ke la je abiyo tel amayin sa sitar tong kyone abi tsupa cha mi se kyona rangwa tsure tuno hippopotamus na alila charona rangwa tsu na marachire anyaula adesa abi ara bones browns aratsa I mayinkyo azi katang zile map chinge map seba matsanyang ko ba ara abio limbs achinza iron achinza ise dong kyole hatba explanation hatse kona hibayo explanation ai china kara scholars na hippopotamus kyam akala saro kyole ba cha matsanwe kona scientists akematera atuna trana chone yale kala hibaza tu chano kala it's a dinosaur hiba kalora baza atuna explanation that chona lile abi achinza ise tong kyona lile re achinza ise tong kyona abio tase re sa pakatu ko hiteza dinosaur kona sare baza kadang chiza scholars atuna chona lile ko hiba dinosaurs la directly bible la dinosaur ko na trana male ta isa azinda jola da behemoth ko na trana lile ko hiba dinosaurs khala dinosaur greek unit to ko changa terrible lizard ko na scientist ko na aning chachopa ko hasaba the museum la hiba dinosaur hiba yo ara muchoba atro excavate muche gona heba dinosaurs museum la ni choba yo isana mure heba kanura heba dinosaurs ko hatsa ka khata ko bible la traba scientists ne discover chaba angitsa khata phishutaro kona isana khode thina hilacha bible ne tuyoro azinda chona tuyoro azinda chola bible job shati yare ara thareke la isana trana lile abiyo ara achinza I mayinkyo na lile ko katang azi ta se kadwe kona isana ngure kala hatzo aratza I mayinkyo azi katang azi I mayinkyo ba kala desa abi achinza I te dongkyo na lile kona hiba azinda chola bible la job shati yare ara thareke la kadang chizana trana lile kala science na tu yoro hibaza science na bible na yobaza hatse science na isana ko de thina science na yoba ara cha thinkala hisano hatse ko ni ba abi achinza isana ko de thina achinza ite tung kyole bai scientists na excavate sako discover sako na hiba dinosaur yota aranura abam keche kona chongge da kona arne yobu ba cha thinde cha hi achinza ite dung kyona achinza atsin ko hiba science na yoba aratsa I mayin kyo azi hiri aranura cha I mayin kyo azi khatang azi cho aritsa sayano mako hatsa azicho arre kona scientist na yore to chacho dinosaur hitsa ara science na excavate haba puchiche kona discover sa kona arana la khidi desa hiba kalore hitsa kang hajar trong be kula dichoba yo kalora kang hajar na hajar kichi liba kalora khatu ara chenge da shila matsanyang kona khatu sa matsanyang ko ara adidashi puchiche kona
Chichi Yopachepa, Kaloraka Arata, Imayin Jona, Hatsa Azi. Tono, is an a limila, Kalora Atu Sare, Nizar is so berry, is an a Tinkala, Kalora Arata Kamadeo Kang Sikatu, Hajaka Tsikala, is a Arrehitza, Kalora Rehitza, Kamadeo Alikana Zino. Tahiba dinosaur yo arakatu hila scientists na arne kipa sa kang hajar tung pekula yo discover sachoba ko arna current scientists knew about millions of years yo array ko yorubai lamting kang hajar atung kitchina sachoba arakatu atetashi katang Azi arakatu likala atasa yucheba azinda chola yo baroduza imayinkyo azi arakatu sanwe kona isaningi chere achinza isana kode tina riba achinza isa yachira sachona akikaro dungure ta ina akubu abiyo fake ina fake hero de nana muteno achin hitsa thara khadile bai ise tungkyona azi machong khati lipa ise tungkyona khatu isana aratsa ngure Ada science na yobai azing dachola kang hajar tung pekula job shadila traba tsirang bana traba scientists na discover saba excavate saba anyatsa hiroko na kaloritsa anya yo polarity neza yucheba anyatsa katuro dutsa isana tinche sho ngure kala adesa isana kode bible la job shadi yere ara thare thangi la Trana liba, koi ba science na yoba, kang adesa, hiba azing dachola yoba job shati yere arathare tengela trana liba zato, abi amayin za sidar dong jona lile repai, abi amayin za sidar dong, the tail baza sidar dong jona, kala sidar dong za katayo, sidar dong za katao, ko hiba dinosaurs yo amayin za katao ko isana ko detina, sidar dong za machong kadi. Isana ngunuwe hiba sidar dungza machong kadi kadang athinyano atsa machong kadi ko hisda sidar dung ko na azinda chola Israel limila isana ngunuwe ko hasaba amayinza sidar dung kyona machong kadi api amayin hasza move tanwe ko na job shetila kadang sizana trana lile kala science na hiba Dinosaur yo amayin sa katario ko na isana kode tina. Science na tingkala abiyo yatri sa hero choba. Hiba science na tima sa amayin sa hikona. Sidar dong kyo api amayin sa linong ko na azinta cho job shati yare ara thare tengila kadang sizana trana lile. Sidar dong kyo na. Science na excavate sa ko na abiyo yatri kalap choba. Tinkala hitsa api amayinza sidar dung kadu kyona abiza machong kati kadu isana munuwe hatsai kona azinda cholai science la isana kode compare sana hatsa kadang apishu kadu isana nguno kala hila scientist kadu anina Gideon Mandel kona he 1820 la abina excavate hacho puchichecho ko atsa abina tu puchichecho kala hatsela za abina hiba dinosaur yo aralurata abina aha katungucho hatsa aha ngu ko ne hila kata unique ko na hatsa puchichena wateta abina dinosaurs yo aralura achi alilana excavator nguchecho erabai ko aku diba nguche baza 1820 la scientists anina producer yo scientist anina Gideon Mandel gona abina discover sacho hila science teacher likhanu sapole nerna hiba dinosaur yo science zoology yo kikhala zoology excavation la nerna khana chizana trana science la UK la ngunoe ko 1841 la hiba yo nine types of bones that excavate and discover sacho gona yore kala scientist hila anina Richard Owen gonna producer your scientist kaduna hiba aralura kanura dinosaur takutashi excavate sache gonna yachi kalapchi gonna liteza hiba 1841 la scientist anina Richard Owen hiba ani dinosaurs ani chachobai hiba ani zala 1841 la chacho
kona aninza terrible lizard kona dinosaur kona aninza chacho isana nguno koi ba dinosaurs yo cha ara lungratsa Asia la nguno continents apam la North America Asia Australia makhala adesa Africa continents apam la hiba dinosaurs aratsa nguchoi dare ko nguko ko limi apam la atung la hiba yo scientist na museum la yo pacho isana UK ku go UK pa isana ngure hase ko na hiba arre hi cha kalore cha continent khatula do makhala makya khatula lu choba ma ta limi isa 7 continents lile subcontinents Australia hiri apam la cha hiba yo dinosaurs yo arratsa aralungratsa muche na arna scientist ku na triche cho ko hasa 1841 la cha ani chacho ta api aralungra ngupa cha 1820 dana dike na muchwe dare kala hiba hisa Bible na hiba is to your thousands of years back your animals kalungra khatu kang azinda chona to your ko isana ko de na hiba dinosaurs is a kala ko de khata sacho ate hiba limilai ba dinosaurs male mangura bai yachi do ngunu aralungra museum la ngura mala hiba dinosaurs ate limila mangure kala limila mangu kala kang hiba hitsa azinda chokuna to your hiba serang bana triba kalura abamza isana lipo shitila triba atunsa kanura likhale ta serang bana tricho yola adese hiba behemoth kona tsipa hiba job shiti yerela tsipa behemoth kona tsipa makala scientists na excavate sana discover saba 1820 lana 1841 dashila trichiba dinosaurs hatsaba terrible lizard hiba kanura kan khate khata sacho ko khate isana azinda chola sa tunguro khala science and Bible baza compare sano isana ko de science limi akia mate scientist limi khipa ko serang ba yuna kan to yoro ko ne isana ko de dina scientists na yo baza a radical climate change or natural calamitics isa libala climate radical law khatu khatang amatsa suro khatu mato gona sefanya po isa liliyo weather hitsa amatsa khara mato gona hatsaba khuna sachoe gona scientist na sacho chai gona scientist na yore natural calamitics karna sacho chai ayang ku tsukuna sacho chai gona scientist na yore ta arina proof matsa to know scientist rukutsa dinosaur libab shang pe khala aratsa mali arina ralung ngukona hitsaba kanurutsa ate mali chokuna arina hatsaba kanura mali chokuna kala hatsa chai gona predict har du mala arina hatsa mayo chere ta hilaisa na Bible but according to the Bible kan azinda chona tu yoro ko azinda chona tu nichero ko isana tinkala ila isana ko de lipo shatila kina lipo shati tharola kina isana noha yo isana hatsuruza noha yo kita unwe singkong hiba kita singkong la cha isana noha na sirang bana noha di yocho limi chanyara ko limi asaham na chinile ina limi chasono ko hatse gona noha de kitang kalab no yocho noha na hatsaba kitang kalab kona abina kitang kalab ko thamba khala sirang bana noha de yocho kanlora atra apong lang baba abamsa hatsaba noha yo kitang la katuno using chacho ko hatsala katukona sefanya pong tin artung rona hatsurutsa hiba limihi kina thadope chwe kona azinda chola isana tijana ngure kaiba noha yo arklatsa isayo azinda chona kan isana logical isana kana practical point of view lan thinkala noha yo kicharoba kimalam roba hilatsa hiba kanore hila manna yo choma ko manna yo ko apilas cho choe baza scholars atuna yore ko lamre kala yuche ba hita kala kan twe ko na hiba dinosaur behemoth hila manna yo cho konami isana atsingi ma khadu tuno sirang bana tricho lipo shati khatula anyala khikala sirang bana kanlura apam tricho ko hiba isana khode thina hila apina lipo job shati yarela thare manga thare thula ki baza
ina bihamo tricho kalap ko nitarami tricho saku tricho ba mato ateza bihamo se ka nitar sa anya saku tsira ba na tricho kalora bam kamcho ko na ka hiba kalora hiba board la za makamcho cho ma hatsa isana ko de tina khataba noha singkula man yocho ko na isana ko de tina science na ko de explanation tina Sirang ba yo azinda cho Bible la na isana lipo shadi tharo ara thare maya thare thoro la isana ko de kina dinosaurs science na yo ba dinosaurs kalong ritsa lipo shadi la the Noah's ark sirang ba na Noah yo singkung kalap cho ba hibaza according to the science na yo ba dinosaurs is a fet sipa makelana tsanya pa maket sanreda shi apiyo atsinglang the length ba 230 to 120. Currently 100 below salile azza. Hatsa azza tanoe ko arni yo baza. Ta amala atyuba atyuba ngubaza. According to science ko museum la libaza 230 feet atsinglang hatsa ba dinosaurs arna excavate ha ko na lile. Nohayo kitang singkungza atsinglang 450 feet. Kadang na lipo shatila trana lile. Hatsa lipo shatila like Cupid ko na trana lino Cupid chamate pichi pa yo. Ko hatsa ba yo Cupid isana ko de feet lana hatsa translate sakala 450 feet. So in terms of length la hatsa la zunung tumatano anyata shimi zunuma kamateo. In terms of length la zunung ta isana ko de tina height pa atsinglang. Dinosaurs 43 feet to 70 feet height there bare kamadeo hilana hatsatashi chano sakole 70 feet height dinosaurs at the museum la lipa arna discover achi in yoko achinza I mayin kyona atsi I sedong kyona atsin linong ko baza kata atsin 70 feet height baza lamti ko hatsapa da Noah's ark la 45 feet abi atsin lang to hasabayo isana azinda cho lipo shati tharo ara thare maya ko thare thoro la ki khala hiba singkong hitsa azinda cho la tsirang pan yon le compartment kalap no yon le compartment stories asang Noah yo singkong hila stories asang kalap cho ko hasaba asang la cha kalong ra pa ko kamadio story khatula chala hasa Noah ko ara ku ki chuardi chupa yung ba chano ko lang papa la story asang kalap ko na hasla cha kanlora isana lang papa ti abiyo ai chi na pamso ko chano azin da chola yo ba lipo shati tharo ara thare maya thare thora yo ba chala stories asang kalap chher ba khala hatba story asang kalap khala dinosaurs la 43 to 70 feet height charza hasla za mazuko chanue in a practical point of view na yoruba mazuko chanue kona isana hatsa nicheno kala adesa hila isana kode abiyo weight pata abiyo weight kg 9,000 lana 30,000 approximate abiyo kalore yo weight Sako tanwe kona scientist na yo choba arna samamati ta abi kalora abi yat abi aralora triba hatsa aichina shutsa za yo kala kechi do chanu mao ang kona scientist na yo choba due sa isa na mamate ta ila azinda chon adesa hatsa ba yo board singkong za atilang za fet nyareba manga atinglang fet yareba manga ataralang atinglang samayeba tanyang Noah yo ark isana ko the dinosaurs is a tina 120 to 230 dashi atinglang fet ataralang 43 to 70 height ko abiyo kechiza hatsa sanwe hatse ko ne isana yo practical point of view lana tinde hibata isana tinkala hiba Noah yo ark laza dinosaurs nala mangucho tata mangucho manne yo cho tai kona isana hatsakatu nichere hala Bible la isana azinda cho la ko de yuna sirang bana nili tree bakala apinyo cho subdue the earth hiba limi nana hilacha sirang bana kalura limi abam tree ko nitara achangala tree bakala
abina tuyocho subdue the earth ko hatse lipo shadi ahi khatu aram majabakela heda thana lile ko tsirang bana arab mawacho yocho suching ko limi suching ko hatsa rasi ngu uza ko rangma kanglora abamicha ina nara abatungra kangsono tsirang bana isa hitsa limila abina triba abamicha akang liba mahajiba abamicha tsirang bana isa za abatungra tano trichoe ko hazaba abatungra tana isa na bichino isa pogi linoni na tricho isa na ngure ta job shadi ahi yare arathare to kula yonle atripong atricho bamyola anye kanong kanglora atripong tuna abi konong atripong na to kono mala nitsara na makono hiba dinosaurs bihamod hila job shadi la kana tsila nile atripong na to kono ta nitsara hinala makono baeza lipo shati khatu magyabakela yobatsa hitsa sirang bana to subdue the earth abatongra kangsono isaza abatongra hatse kone hiba dinosaurs hila isana nitsarana hiba dinosaurs isana subdue thanumba isa poki yobunung mala amukono khatu hatsana sirang bana hiba dinosaurs hila changso so ma kona nichere hiba dinosaurs hila sirang bana chanso so ma to know hiba dinosaurs behemoth hila nitsarana hatsa subdue thano hatsa nitsarana rasinu amakoba isana kikhanyi yore kikhanyi trabai ta paralimi arab lana kikhanyi pet animals re arna kikhanyi kula kanramado khanyi lang baba arna khanyi kula kanramado mar isana tre Canada la mara hisa ara pet animal mara kula kanramado arna mara copy chirmado saro isan na tuok saro isan rase bakala saro the Thailand la the national animals isa India la saro the rase ramado isa limila liba kanore khatoi amala ko amala zi tanse kenya sala nitsarana hatsa team thanu korbai rase no korbai isa pogio berbai taiba dinosaurs Behemoth hila hiba job shadid yare arathare to kula yobaza atripong tuna hiba hi konoe hatsana nitsarna makono chacho kuna tsirang bana hiba dinosaurs hiba behemoth hila changso so mao kona hiba akemathera theologians scientists yutsira scientists abamna research sana yobaza hiba hisa dinosaurs sano ko hila tsirang bana chanso so tuno kanora to climate change kuna mao kuna scientists na yore but the climate change kuna chanso khala tue kona dinosaurs to chanso so apa kanora tue ko ma chanso so atsini makado hatse kona hiba hitsa nohayo flood amala roko na chanso so kona hatsa ba conclusion khatu scientists na sa aren't your natural calamities kala makana laung khadu tsarakhadu matocho kuna sachwe hiba dinosaurs hila ko anya piele retrieve san akon lino male hila mako chwe kona yorubai ta apa kanula akon lirobai only dinosaurs hatsana alam tino khadu hatsana khode azinda chola rona job chitila yosho ruza hiba hila atribung tsirana du rasinu kono chacho kuna nitsarna mako cheno dade limi kamatyo isana mako rase khala hazaba kalor ne isa dominate sakona tsirang bana nitsara abikyo ba triba mayur the chanu sasana matejo hatsana tsirang bana hitsa khandi chwe kone isana scientist kuna akematere kuna yore hilani seki yare 145 verse 3 la yogo abadong batsa amalako de seno athalang abiti batsa ani cheno mako abiti batsa nyitsara lamno hina ni cheno mako we cannot comprehend the greatness of God sirang bara amala sirang bara yo tipa hitsa nitsaran lamlo hinala ko desa makono isana kada cha sarabai
as in that your Bible is a makino by, has a matino by, has a lile, hitamatano by. We judge the people. Is an account judge her by, as in that your judge her by. Hiba Bible is an account judge sana. See you record to see you can come to Ipamia on the kernel. Hiba see you by me, judge up no son of Matejo. Changela in a science class, Mario Hilla, Zero by you, Martugo, it's you. Colonel each judge up no, I know that. Hatakyo Baro, Zero by you, Bible hits a Atona judge her by. That's as in that your Layobaza. Serang bayu, serang bahila, nyitsaran lamluna makono, many chekano, serang bayu hitza, ta isana lamgeno, before scientists maroide, God exists. Scientists maroide, serang balicho. Scientists, dinosaurs hila 1822 la, 1820 la to discover sachono. Ta azing dacho, Job shati hila. Kang hajaran tung pe kulang, shang pe kulang. Hiba Job shadidar chashogo. Ko azaba Job shadila zela. Hiba scientists 1820 la, 1841 la arena dinosaurs. Arre ekavit hagona, discover hagona, explanation chabai. Kang hajaran tung pe kulang. Job shadila zera bana Job di yoba. Anyetsa hero kala, science se kala. Isa azindacho la rokala pishutara bayre. Ko hatsaba azindacho aichina hiba kanura sambale. Science aichina hiba kanura sambale. According to the Bible, behemoth sa male. According to the science, dinosaurs sa male. Bible la explanation about dinosaurs yo yatri abitase explanation saba. Kona science na dinosaurs yo aralura mukona arana explain saba. Anyasa pishutara by. Lamtinde, serang bayu, serang bara amala, the greatness of God. Sa isa nizar lamno hina machicheno. Kona hila ni se kina yolle. Scientist malidena, serang bali choego. Science hila serang bana lamno chakona, hatsaba lamno hi chakona bichina. Scientist charochoba mala. Scientist na serang ba makalap. Scientist na serang ba explanation matsa. Scientists na tsirang ba proof sa no matsada. Da tsirang ba na ningli chigo na abyo science lile. Ko atana tricho ko isan ngicheno. Before scientists maturoi dena, the book of Job was written. Scientists maturoi dena, hiba Job shadi the tracho ba ko. Isan ko de before scientists, the Bible exists. Azinda choza scientists maroi dena Bible zalichwe. Amay chinirdi yutsirdi ila chanya isa pam na lirdi. Isa lamluna atombi isa na senyura sa church sare. Isa lamluna atombi isa na azindacho isa church sare. Atombi isa lamluna tsirang pa sana isa na church sano tigere. Ta azindacho ayo baruza tsirang pa amala ko anye kano anye mayano nitsara lamluna nicheno makono. Isa limited knowledge na nicheno makono. Hazay ko na hiba tsirang pa nana kata nana tsirang pa yu. Amasayu azindacho katoyo so na kiro. Azindacho la yolle anna amasana nakanko ikang lamno chano. Abina chapa lamno anna amasana isa kan chakona. The more you read the Bible, nana azindacho katoy kiro. The more you meditate the word of God, the more you will discover the greatness of God. Sirang bara amala. Zirang ba na triba kalura, zirang ba na triba limiita, nana zirang ba yu katoy kiro hasilangono. Science kino. Lao kadu kipat sa zale ta scientist hila atulile. Isa nila changi ina zoology kalura kadu hiro dumala. Science yo apam za hiba azinda chola kadang tselina abina trina chona lile. Hate kona amechinirdi isa yutsirdi. Isa yutiba tsirang ba hi hidadu tsirang ba ma. Ta abi scientist machuroy dena liba tsirang ba. Abi scientist mali dena liba tsirang ba. Isa tsirang ba yu hi kiba hi. Change isa hiba kiba atuna hiba modifying word of God sanoi ko lamre. Ta hiba hitsa scientist machuroy de tracho ba tsirang ba yu akang yu lile. Ko hiba yu hi na science proof sare. Hiba ayu hi na science yu che ang hi lile ang ba proof sare ba. Hate ko na tsirang ba anye mayano na mababa ima baba tsirang ba.
nana kiba tsara ba you kiba ina kiba tsara ba you kiba is you je ba tsara ba you lile no amai chenedi isa yuti ba tsa hida du ma yuti no ta khatoi nana tsara ba you ara rana kina nichero hatsi tai tsa nana tsara ba yo atiu ba tsa abiyo the mighty work of God. The greatness of God and then it discovers and then around channel. He does it around by you kadoi mina aya ihila tuera ihila atila officer ihila atila zilicho mamala. But the greatness of God according then it discovers and then it touching. Nako ita azo kanuere nako ita along lamu kanuere. He does it nanako ina kadatsina by hichisono. Ko isarina amwano kadotano hatse isana ngicheno. Nizara tuna Bible proves science. Nizar adona science na Bible the proof sanu makabrabai science na laon ka the proof sanu makabrabai but Bible surround by you na science the proof sarabai surround by you na account the proof sanu surround by you na your future the proof sanu surround by you na your account lan no surround by you na your future lan no surround by you na kind wisdom knowledge richness blessings that you know mala science kuna limi yo Lili kuna, isa makap muchicho kuna, isa toshap abam bina, lamtin chokuna, isa na tsirang ba tsa mamateno, matsapsino, ta tsirang ba yu hipi gona, hiba aso la ne kikona, hiba yu la chake gona, isa akong lina, isa kukiko akong lina, tsina wakana, tsirang ba ra amala, tsirang ba sa sanana na ko ina ngichede. Isa akan azoba kana tsiramba chinge longlam kana tsiramba na tsale ko yo chiba yutsira kadu sanunza karo alonyap no ko akanyano hatse kona let science prove the word of God let science prove the word of God living word of God hatse lile hatse kona amechinri rong isa pamna nanama baba inama baba hi akang tsirang lile ko hatse science na isa na mata Bible na hatsa yuche ko yore. Hiba akang sirang sa isa na to limito shalam no mako cheno. Sirang bana ko cheno. Azinda cho Bible kira yutsira kadu chaso nyale. Sirang ba yula arara yutsira kadu chaso nyale. Sirang ba yu asola to de nichora nisira ko pichira akang kadu chaso nyale. Hida kana ne yutsipa na akang sa imayin kadu kyona I chedong kadu kyona azi kadu chano makluno na yutsira acha kadu chano kham na liba yutsira akang kadu chano isa yutsa isa limi kinyapuna yutsira kadu machano chirang ba yula chake ko na yutsira kadu chano chirang ba yula ko chirang ba yo amala the greatness of God, the mighty work of God la isa hasla tingi ko na yutsina akang tsena waba yutsira kadu chanong ko na heba yu hina chechore chirang ba na yurchira ba mawajang me jana tankida na azasho ki cha na wano